Kanigade All India Radio Shillong ko khubor ban puledo Richmond Kharlukhi kimat bakongsan jong ko khubor mentag step Menteri rang ba do kariu la penlong jingelang bat baro ki menteri rang ba jong ki jela leng ba ka video conference bani shimrai halor ke ek badi ban le bani khun persha ek jing pang COVID-19 sa 1000 lai pusangut ki breu ki layo ek jing pang COVID-19 hakari India ha ki ar pusau kenta tambalalet Menteri rang ba kejela Meghalaya ula pentep ba kendai pukendai nak sispa ki menteri rang ba jong ki jela kari ki kersha ni kejing temu ban beteng biang ya kejing pakhang bad ketenat korbar di ke sorkar pedeng kala betha ebro ki jela bad ki union territory ban 4 penlong ya kinu kejing elang pat ba ka kubor ka babnia Menteri rang ba do kari Narendra Modi hnen ke sengiu la penlong jingelang bat baro ki menteri rang ba jong ki jela leng ba ka video conference bane shimrai halor ke ek bade ban le bane khun persha ek jing pang COVID-19 lakmi lenti bo menteri rang ba do kari un sa shimi ki jing ai jing mud la endang beteng ne em ek jing pakhang hadien jong ka khat sau terek uyayong ban pendo ek jing sapriang uniu kunyang jing pang Ki babon ki menteri rang ba jong ki jela kila kerpat yo menteri rang ba do kari ban beteng biang ya kejing pakhang sa artayo Menteri rang ba do ulong baya kejing ele persya yo knyang jing pang corona onang penklan chok ada baro kinong shong shnong ki pendap ela kejing kit clear bat ki bod renti ikejing betha jong kejing pakhang Menteri rang ba do ulaban halor kejing kongsan jong kejing pakhang bat kejing penjengai iwei ne iwei pan Ulong ba kejing trishitom jong ke sorkar pedeng bat ki sorkar jela kala penduna kejing keta jong kejing pang COVID-19 Menteri rang ba do ula pentikna ba ke India kabiang ha kejing don kidawai La yo kubor basah 1000 lai pusangut ki beriau ki layo kejing pang COVID-19 hakari India haki arpsau kenta tambalalet bad dakane kajing don jong baro ki belayo ekene kejing pang hakari kalakot syakah nyo hajar sauspa sapu nyongut katenat kakot kakhya akleithu bahan ruspa sapulai ngut kilakot haki arpsau kenta tambalalet layo kubor baladon saupungut ki balayap bad kajing don jong baro ki balayap nakane kejing pang hakari kalakot syakah arspa lai kundai ngut Ka Indian Council of Medical Research kalaitho bahadu menta latas ya shilak rupuai hajar laispa laipau teli ki nong muna neki sampel bakenthop ya khatsan hajar ruspa ruplai teli balates menha kesitho diang Ka Indian Council of Medical Research kala penklan ki jakates dagba ajing menjur saya shispa sapun rutli ki laboratory jong sorkar batlai teli ki collection center banle ki test Nalor kini ya hendro punyo teli ki laboratory jong ki rushimet la aibor banle ki test na kebenta kejing pang COVID-19 Menteri rang ba kejela Meghalaya Conrad Kongkal Sangma hnen kesni ula pentep ba khandai pukundai nak shispa ki menteri rang ba na ki jela ba pher kari ki kersha ni kejing temu ban beteng biang ya kejing pakhang daga babo ya katuk ane kejing penjensur Uleto ekane hadin kejing elang lengba ka video conference halor kejing pang COVID-19 ha kabalaya shimbenta do menteri rang ba do kari Narendra Modi menteri korbari ke sorkar pedeng Amit Shah ki he na ketenat kakot kakhya bat ki menteri rang ba jong ki jela Conrad Kongkal Sangma uleto balaong ye iwei menteri rang ba ban keren bat kendai na kisispa anaki kila ai jingmut badai ban beteng shwai kejing pakhang bat om dei bandon kalit kawan ha pedeng ki jela Ha Tripura layo ajeng tep baladat pentikna basa iwe ibriyo layo ekejing pang COVID-19 bat dakane kajing don kibayo ekene kejing pang ha kajela Tripura kalakiyo syaka arngut Menteri rang ba kajela Biplab Kumar Deb uletho ba ini baliyo opang ide na kajela Madhya Pradesh bat menta isa hadam cera ha ke district North Tripura Ini ide iblelet jinglet lang dakarel bat ibaningkong banyo ekene kejing pang ha kajela Tripura Menteri rang ba ula kentui ki breu bakim dai ban ngokul mar jingmut namar ba sorkar jela kala shimi kilat baro bandan ka jingsingan ha ka jela ula kenturu iki breu ban syong bet halayeng bat ban netrelang bat ka sorkar kani ko kubor kawan Shafi nak All India Radio Shillong namar babon kita masa bat ki jingle anyam ki bade ban long ha ubana yayong Katenat korbari ke sorkar pedeng kala betha ya bro ki jela bat ki union territory baki dai banda bot perkheng bha ya ki jing betha be dai ba kejing pakhang banele persya ya kejing pang COVID-19 bat ban om pat sya ban penlong ya kinu kejing yang pat ba ne kejing le anyam be lum brio shibun ngut la betha ru badai ban mana ba omla ban pensapriang ya ki khubor bam shisha lengba ke social media
Ya kino-kino gi bapen kenyi gi jing mana kat badang don ke jing pakang on sapen shitom kat kum ki kendon jong ka Disaster Management Act bat ke Indian Penal Code. Ka perthai ke kendo jing ha ke jing elek persya ke jing pang COVID-19. Bat ke jela Meghalaya kan snokti banduai na kebenta ke jela kari bat ke perthai hi berokowai ling ba ke jing ruai balai kerteng Meghalaya Press. Ne ka Meghalaya ka duai belarwai di ginong ruai beper jong ke jela. Kani ke senjam bala shim dau menteri rang ba ke jela u Conrad Kongkal Sangma bat ko All India Radio Shillong kan pentem me ke jing ruai na do ke por hnriu beje janmiet hadu ke por hnriu lala san minute la shibit janmiet ka badai ke sngi barakhe ya ke Easter Sunday. Ka All India Radio Tura, ka station jong All India Radio na Jowai, ki community radio station na Nongston bat William Nagaru, kin pentem ya kena ke program bekerpang. Menta ke sngi ki pat drunget Kristan na ke perthai berokowai ki rakhe, ya ke sngi mi pat ujisu ne ke Paskha. Ki Kristan ki nget ba ublai ulapa yu kon ba marwe jungu ujisu Kris ban yap alor ka ding pna na ke benta ki pop jong ki brio, bat ulami pat ha ke sngi ke balai. La saki beranduk ke sini tok ding la rakhe ya ke Good Friday na ke sini tok ding bakut bat ki Kristan kem shim la yo alat banlet shiki yang mania namar jong ke jing pakang hakari hendrai la ye ba ha kanong ba Shillong ki babon ki nong yalam balang kem shim la sange ke jing rakhe hendrai la peni ke jing kenyamas bat ki jing yalap leng ba ke social media bat ke television. Kipat runget Katolik nen kamit kirakhe ya kapet ngor Paskha bat menta ke sngiru kindon ki jing rakhe halaki jong ki yeng bat an pen ia kamas bat ki jing seng lengba ke social media bat ke television. Ka Sri Chitra Tirunal Institute for Medical Sciences and Technology Nagajala Kerala kalayo ek jing menjur baniat chaprang ha ka baai ke jing sumar betemai ya kinong pang bayo ek jing pang COVID-19. Kadek Institute Kabana Thiruvananthapuram, Kadek Institution of National Importance, Hapok Ketenat Science but Technology, Jongka Sarkar India. Kani ke jing sumar belatip kum ka convalescent plasma therapy, katemu ban penankam ya ka bor ya le persya jong ibalakot, ban sumar ki brio ki bayo e ke jing pang COVID-19. Ka jingdan ke bayap ak perthai berokawai ne ke jingpang COVID-19 kalatam ya ke silak ngut kat hadu ke sni thok dieng le thu ki khubor na ke World Health Organization. Ka World Health Organization kala maham ba ompat day ban weng no kloy ya ke jingpakhang namar la da weng no kham kloy kene ke jingpang kala ban pur. Kumbah nyopo nak sispa ke bayap na kene ke jingpang ki day na ke doba Europe. Ukle ka World Health Organization Tedros Adhanom Ghebreyesus ulong badan kiri ki bakwa ban wengno e ke jing pakhang bad uong babaro ki kwa e kene hendrai kala apat ban lam sya ke jing ma bat ke jing yap ka jingdan ke download ya ka Arogya Setu mobile app hakari kala tam ya ke shiklur ki brio ki syam bakane ka app kalong ke bamentoi bat ke basngan ban pendon kam ya ka wat kiwe kiri kum ke Singapore, ke United States, ke United Kingdom, ke South Korea bat kiwe kila don laki jong ki app ke be sriam ya kane bat ki ba ajing tip shibo ni ki brio. O Principal Scientific Advisor Shak Sarkar India u Dr. K. Vijaya Raghavan uletho ba ka Arogya Setu mobile app kadai ka atiar bakongsan banele persya ya ke jingpang COVID-19. Uletho ba andalalap badon ki bayo e ke jingpang COVID-19 lengba kene ka app ansuk banlap ye ki brio ke be kendo bat ya jan bat ki. Bat katto ko kubor kalakot akan ke step ka balawan chapi nak All India Radio Shillong. Ha ka por prabajeng ne so ba ka Delhi station na ka benta ka kubor ha ka ktin hindi. Ka banbot da ka kubor ha ka ktin pareng ha ka por prashiteng menta ka step. Ipen kan mau pi kinong ngap ba ha kapor kandai lalash po menta ka step penyo e ko kubor na ka than stela mingi na ka station sngob haban up menta ki kubor na Delhi kapor menta kala janda partat praduna san minute